sestra igrati. Šta? X-Hax. X-Ox. Dobro. Idemo 2 player. Ja ću biti kružić. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Evo ga. I evo ga. Ljudi, 1-0 za nju. Ti. Six. X. Next Ti, six. Jesu bi ox? Ox. X. X. Ox. X. I opet ste pobijeti. Ox. A. Igram. 2-1 ljud za me. Igrat ćemo X. do 10. Možda i 15 ako bude kratki. Ox. X. X. Ox. X. Jebe. Imala si ovo i ovdje. A nisam. Ox. X. Ox. X. Ox. X. Ox. 4-1. Ox. Ne, jebem ti, miš, pik. Ne, dobro, nema veze. Ja. Ox. Ox. Ljudi, ovo je trik, sad ne mora nikako. Kapćeš, ovako i ovako. Kapćeš. Ajde papir. Tako. Tako. Igraj. Ox. 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 Aj. Joj, vrate, dragi. 5-3 ljudi. Ox. X. Pobjeda. X. 6-3. Jebem ti mišu pit. Jesi ti glupa i mala svaku. Pa ti ništa ne gledaš. Pobjeda. Samo ti. Tako. Ajde, šta biraš sad? Ajde. Ovo je bilo trik. Sam trik. E.
tu nam bilo je 8-5. Ti si igrala. Sad ja Ajde, igram. dobro. Kozla. Osam, pet. 8-6. Za mene, logično. Da. Za meni 8-6. Zna da sam ja vodio 8-5. Pa dobra, meni je sad jedan. Pa nema veze. A mi brojimo od prošli put. Znači 9-6. 1-1. 9-6 brojimo od malo prije Buna. Zato što si izašla. Kontaš sad. June. Sjebac. Koliko je sad bilo? 9-7. Ksić. Ksić. Tako. 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 Ne, ovdje treba! 9-8. Ja sam bi. Krug. A ja. Ja opet. Nisam li pricko, a miš me jebi. 9-9. Idu mali, gdje se pobjedite ljudi. Yes. Pustila sam te to. Ne, jesi. Ej, 10-9. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao. 10-9. Pobriga